Ndugamano ehereire riria ikundi igere cia kiuteti kuma kiama-ini kia Jubilee na Ford Kenya citunganire tauni-ini ya Bungoma. Benja. Kimeumana stage huku, kimeumana kuja. O gikundi gikihurira ndebe mutongoria wao, undu uria ucungiriirie gikuo kia mutumia ucio. Kurerikana mutumia uyu ekurugamite mukira-ini wa njira riria githagathago giki kiumirire. Lusaka egutafanagia mucemanio wa kiuteti kiharo-ini kia Posta Ground thutha wa kuhitukio ni kamiti ya IEBC kuhuranira giturwa kia ugavana. Borithi mahuthirire makiria ma mathaa mana kuhoreria ngui na ndugamano iyo. Na tugithie mwena wa Murang'a, mundu mwe wa ukuru wa miaka 39 ni akuire mutino-ini wa barabara uria urahanikire barabara-ini nene ya kuma Murang'a guthie Kangema. George Irungu Chege arakuire mutino-ini ucio uria urahanikire mathaa-ini ma thaa 10 cia muthenya uria urakuruhanire ngari ya ukui ya matatu na rori. Na tukiuma mwena wa Murang'a tugithie mwena wa Uasin Gishu, Kamishna wa kaunti iyo Abdi Hassan ni arutite mukana kuri ene matuka kaunti-ini iyo akiuga uria wothe ekunyitikana akiendia mutu makiria ma ciringi 90 ni ekuerwo ikinya ria kiwatho. Na tumetoa amri, kila duka tutaingia na tutapekua kuhakikisha mwananchi anapata kwa ile bei inatakikana, and we are not going to discuss. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Jenga wa Wambui.